Par stvari koje stvarno koristim kod ovog pametnog sata, naravno koristim sve ove sportske funkcije, znači praćenje VO2 max, potrošnja kalorija, to mi je dosta bitno dok treniram, jer naravno za ići u planine mora čovjek biti u kondiciji. Međutim, koje su to stvari koje koriste baš kod tog outdoora? Prvo mi je super kad idem negdje u planine, onda uvijek želim pogoditi taj zlatni sat, ono izlazak sunca, i na satu mogu točno vidjeti kad izlazi sunce, kad zalazi sunce, mjesec koliki je, to je bitno za noćne uspone, kad izlazi mjesec, kad zalazi mjesec. Super stvar mi je ta vibracijska budilica, dakle kad krećem, najčešće je to jako rano, onda ne probudim svih u kući, nego probudi samo mene. I naravno u satu krcam GPS trag ako idem na neki malo zahtjevniji teren. Kad sam na samom terenu, onda mi je nekako najbitnija karta. Sad imam ovaj Fenix 6X Pro Solar. Bolji je sat, prije sam imao 5X, sad je ekran je veći, dakle ljepše se može pregledavati karta. Ima to solarno punjenje pa baterija dulje traje, pogotovo kad je lijepi dan, kad je vedro. I sad te karte su prije znale biti dosta nepouzdane. Danas imamo dosta tih besplatnih karata, međutim ja bih ipak preporučio Adria Topo, zato jer je to karta koja ima sve naše planinarske staze, sve staze su prekontrolirane, dakle neko je prošao sa GPS-om sve te staze. Rutabilna je karta, dakle može se uključiti navigacija isto kao i u autu. Recimo u nekakvim lošim vremenskim uvjetima, kiša, vjetar, snijeg, jako je teško pratiti stazu i onda čovjek zaluta i samim time si zapravo povećava rizik od nekakve nezgode. Većina tih nezgoda u planini započne tako da se neko izgubio. Sat zavibrira kad se maknem sa tog traga i onda mi kaže otišao si 3 metra lijevo ili 3 metra desno. To je meni jedna jako ovako korisna stvar, da ne moram stalno gledati gdje sam, nego ako skrenem sa staze onda me sat upozori. Što se sigurnosti tiče, Garmin je uveo taj sistem detekcije incidenta. Sad negdje sam sam, vozim se na bicikli, padnem, dakle sat će to registrirati i onda će poslati mojim kontaktima koje sam ja prethodno definirao poruku da se nešto dogodilo i u toj poruci će odmah biti lokacija. Onda ja naravno to mogu otkazati ili mogu poslati svima poruku ipak sam ok, stvarno ovako dobra stvar, međutim sat mora biti povezan sa mobitelom putem Bluetootha. Znači mobitel je u torbi, sat je povezan i onda to funkcionira. Tamo gdje nema signala koristim ovaj mali InReach, to je uređaj za satelitsku komunikaciju i također on je spojen sa satom. Putem sata mogu uputiti taj poziv u pomoć, ne daj Bože da mi treba. Još jedna naprednija funkcija, mogu ovaj Miškin GPS uređaj također povezati sa satom i onda ja na satu vidim točno gdje je Miška, koliko je udaljena od mene, dalje negdje pobjegla, odlutala ili nešto slično.